شاه و دم بخیر به تماشاوان نیجا هم بخیر هاتنه برنامه که دنیا دیروکامه ده برنامه خواه ایرو دا دیسه مامسته مال مسانج اویج مرا بحثا روزنامه و کووارین کوج دست پیکه حتی سال 20 یه دوره عثمانیه بکه بگمان نتنه کردستان باکور بلکه یه کردستان باشور یه کردستان سوریه و یه کردستان ایرانی به اجار از بیکو دریج بکم از گوتنه بدم مامسته مالمسانج مامسته تو خیراتیه و تیج مرا بحثا کیجان دوره و کیجان کووارا بکی بله امی بحثا کووار روزنامه کردی ین کو دست پیک از سال 20 درکتنه حتی سال 1920 امی بحثا وان بکن بگمان ام نکارم به دور و دریج لسر هر یکی بسکنن امی به کردی بحثا وان بکن و بچک بدن ناساندن دوی چارچوی دا امی بحث بکن بری کو از بحثا و روزنامه و کووارا بکم از دخوازم بچند گوتنه بحثا پیوا ام بیجن کلمه روزنامه و کوواره بکم که او کنگی درکتنه یا کنگی جارا پیشین هاتنه بکارانه بخاصی کو از زانم دما عثمانیه دا دست پیکی ده جبر کو به عثمانی کوواره را بونمونه دو گوتن مجموعه و روزنامه را دو گوتن جریده هر دوش به عربی نلی به عثمانی بیاوی بکاردانین جانا گازته جی دو گوتن او جی گوتن اک بزمان اوروپی البت کرداج دست پیکی ده او گوتن بکارانینه لی پاش وکی پیدا حسن کو پیوا ام بیجن کلمه یا روزنامه و کوواری بکارانینه بخواست که از آن جارا پیشین خلیل خیالی ده نویسین خدا ده سال 1913 ده روزنامه کردستانی ده روزنامه روژ کرده با نمونه روژ کرده پیوا روزناوه یا روزناوه بکارانه به معنی روزنامه یا کوی رو هم روزنامه ده بیجن جره اصل خدا به فارسی روزنامه هست احتمالا مزن به تأثیر اوی هاتیه بکارانین پاشه او بلا بویه و به شکل روزنامه گیشتی جارا پیشین به شکل روزنامه ده تیگشتین راستی ده اکول بغدای دردکت دوی ده به شکل روزنامه جانا روزنامه هاتیه بکارانین لی وکی من گوت بری وان وک جریده یا جانا گازته دو گوتن پیوا کووارجی بخاصی که از زانم جارا پیشین حسین حزنی مکریانی ده سال 1926 ده زاری کرمانجی دوی ناوی روزنامه که درد خست از لازمه بیجم که روزنامه و کووار جارنا دکارن تبلیغ بکن چونکی روزنامه نوی دمه کوان روزنامه دو گوتن گلک جاران یاجب بپرانی همه بیجه همون نه روزانه بون جارنا هفته بون دو هفته بون جارنا حتی مهانه بون دو گوتن روزنامه جار حسین حزنی مکریانی دزار کرمانجی ده پیوا کوواره بکارانی جارا پیشین پاش جلادت بدرخان جی ده کوواره هاواره ده او گوتن بکارانی او پی بکارانی حتی پیشی کوملا کردی نفسانی پاشه راست جلادت بدرخان مثلا ده هجمارین پیشین 4 هجمارین پیشین یکی حتی هجمارت 4 ده هواره ده جبو کووار گوتیه کومل ایجار پاشه خویا تاثیر حسین حزنی مکریانی که جوی بیستیه یا جوی ده کووار این روزنامه و دمیل خواندیه و ویج بکارانیه بوی هاوی بلابویه دیسا اجبیر نکم جبو کووارا ده دم عثمانیه ده جان رساله جی دهات کوتر رساله اصل خود از دیده تر بمعنی بروشره که بکارانین لی جانا مثل روژ کرده میرو دبینه که پیوار رساله جی بکار هاتیه ایجار پشتی وی آگاهداری کرد هم دکارن دست پیکا
روزنامه کردی دست پێ بکەن کو ئەوژی ڕۆژنامە کوردستانیە ڕۆژنامە کوردستانی بەرێ پڕ نەدات ناسکردن لێ مامۆستا دکتۆر کەمال فواد ساڵ 1972 دا هەژمارێ نوێ کو پەیدا کردبوون لەسەر هەv ئەوانە نەشر کردبوون وەشاندبوون پشتی وێ مامۆستا محەممەد ئەمین بۆزاسڵان ژی ئەو ڕۆژنامە هەموو هەژمارێن کو بەردەست دەبوون پەیدا بوون وانە هەم ئۆریژینال ئەوان کۆپیایەوان هەمژی تەوی وەرگەرەوانە کورمانجی و بە حرفێن لاتینی ترانسکریبە کرد و وەشاند ئەوانە هەردووژی خزمەتێکی گەلک مەزنن کو بسایە خەباتەوان ئەو ڕۆژنامە هاتن ناسکردن لێتواندا هەژمارێ کێمە دەزانێ ڕاستە پێنج هەژمار دوا هەردوو چاپارە کێم بوون ژوان پێنج هەژمارە دو ژوان یعنی هەژمارە 17 من پەیدا کردبوون ساڵە 1992 دا وەک کتێبۆکێک من ئەو وەشاندن و لەسەروان هەن ئاگاداریژی من دابوون پاشێ مامۆستا جەلیل دو هەژمارێن دن ئێک و وەندا بوون یاژ پەیدا نەبوو بوون وی ئەو دو هەژمارێن دنجی پەیدا کردن نەها هەژمارێک تەنێ پەیدا نەبوویە لێ هەژمارێن دن وەختام دەبێن هەژمارێن دن لەسەر هەv ئێک و ئەم دزانن 31 هەژمار بەردەست دەنە ژوان 31 هەژمارە هەژمارێکی هینجی پەیدا نەبوویە لێ ئەو ڕۆژنامە گەلێک عالیادە گرینگەش بۆ کووردا لازمە مەرف دوور و درێژ لەسەر بسەکنە لەسەر لێکۆلی نەبکە لەسەر وێ گەلێک تشی هاتنە نووساندن دەوێ بێژن پرۆگرامە ئیرۆدا وەختێمە جدە دەست نادەکو ئەم دوور و درێژ لەسەر بسەکردن لێ چەند گوتنە دیسا لازمە چەند هەژمارکی بەرپرسیار بۆ لە بە کورتی چەند گوتنە لەسەر بێژن ساڵ 1898 لە قاهیرەیە ژعالی میقداد میلحاد بەدرخان هاتوو دەرخستن میقداد میلحاد بەدرخان بەری وێ وەک مەمورێکی هەن ئەم بێژن جێن ئیمپەراتۆریە عوسمانیدا کار کردبوو پاشی چوو قاهیرە دەست بە ڕۆژنامە دەست بە دەرخستنە بێ ڕۆژنامەیە کرد لور پێنج هەژمار دەرخستن لە قاهیرەیە وێ دەمێ دەورە سولتان عەبدولحەمید بۆ عەبدولحەمید دویا و ئیتحاد تەرەقی یاژی وێچای ژۆن تورکمەر دکارە بێژە مخالەفەتێک وان هەبوو هەمبەری عەبدولحەمید ئەو ڕۆژنامەژی وەک ڕۆژنامەکی مخالف بوو دژی سولتان بۆ مەرە دکارە بێژە و ji bo heqê Kurda ji bo hin em bêjin heqên li gor wê demê eger piçûk bin jî giringên Kurda derdket û giringiyekê wê din ew bû ku bi Kurdî derdiket destpêkê de hemû hejmarên wê bi Kurdî bûn piştî pênc hejmara Miqdad Milhat Bedirxan mecbûr ma vegeriye Stenbolê piştî wê birayê wî ji wî biçûktir Abdurrahman Bedirxan çû ew ji dîsa ji Stenbolê çû Swîsreyê İsviçre'ye yani Cenevre'ye vur ev rojname domand û demek li Cenevre'ye paşê li Qahireyê li Ingilistanê li Folkestoneê li Londonê ciyê xwe guherand û heta hejmara Sûyekê derdixist piştî wê ew jî ji Alî Sultan Abdulhamid ve hat efûkirin û sala 1950 da vegeriye. Yani ev rojname di navbeyna 1898 û 1902 de derketibû. Têde tiştên balkêş, nivîsên balkêş hebûn lê wekî min got em nikarin li dûr û dirêja li ser bisekinin. Kurdî em bêjin bi Tirkiye Osmanlî û bi Kurmancî ye. Bi Kurmancî bû, di destpêkê de hemû bi Kurmancî bû. Paşê di dema Abdurrahman Bedirxan de bi Osmanî û zimanê Osmanî Tirkiye em bêjin û bi Kurmancî bû. Çend tiştên giring ên ku meriv behs bike yek ji wan jî ev rojname meriv dikare bêje cara pêşîn wek nesrê Kurmancî heta wê demê zêdetir
کورمانجی یا جی بلکو کردی بگشتی منظوم با اواکی منظوم دهات نویساندن تشتی نصر گلک کم بون اصلا ملا محمد بیازدی يعني كم بون نكو تنبون هيك لقرا كم بون استثناء هبون وك ملا محمد بيازدي او يكشوي على ده جرينجا يكشي وك من قلت بحثا حقين كردا ذكر دخست كردا دهن تشتاده الشيار بك بونمونا لسر مثلا ارمنيا قالك نستيدا هناكو دخست كردا الشيار بك داكو او بوليتيكا كو عبد الحميد او امبيجن برجواندين عثماني تذهبون كو كردا وارمينيا براها بدا هم بروي دخس كردا الشعر بك دقوت كرد لازمه ناقي لارمينيا نكن يا تكلي او ناقي اكو لوان دبا تكل نبن هروها هن ريفورم دي باراستن و ديسا لازمه از بيجم كو حق كردا جد چرچوه امپراتوریا عثمانی ده پاراست نکو ام بیجن تشتکی دولتکی بسری خواهی اثر و خوونه کردا یا حتی ده چرچوه تنگ ده لی حق کردا ده چرچوه امپراتوریا عثمانی ده پاراستن تشتک دنی انترسان کو از لازم از بیجم سوریا بدرخان جیکی ده تشتکی ده بیجه کو او روزنامه وكي ما قلت 1898 دركت لي دبيجا بري سالك بري سال 1870 هن ميرزادين كرد ان بدرخاني دماكو دي هيفي اوانج ريفورمين يعني قلتنا اصلاحات امبراطورية عثماني والكردستاني هيفي اوي هات برنجه تسليوي وان كتم بيجن دبيجه رخصتنك بشارتي بقوتناوي جمعيتي حافية يعني رخصتنك بشارتي أواكرن و ديسا أو دبيجه كو أو روجنامه وك أورغانا و رخصتني بوتشتكو سا دبيجه اللي يعني ابتيو معنيكو أو رخصتن لقاهيلي نا بيجه لكو روجنامه القاهيلي ذا كتبه نا يعني تشتكو أو دبيجه هر وكي من قلت يعني دبيجه ميرزادين بدرخاني ميرزادين كردا هيفي وقتها هيفي وان هات برين كومل او كي ريخستنكي بدزي نبني يعني عم بيجن عواكرن نابيجه لكو احتمال مثلا اسطنبول نزان يا والحسن نابيجه لكو لي دبيجه روزنامه وك اورغانا وان بولي جمره تشتكي بالكيشكو تو کسک دن بحثا وی تشتی ناکه از نزانم براسته چخص راسته جبرکو اگر تشتکو سهویا مقداد بدرخان عبدالرحمن بدرخان یا پاشه جلادت کامران يعني اوانا و باوکی بحث بکرانه لتاني او دبيجه وك اشارتك من خاص بيجن وك نوتك اللي چخ راسته براسته از نزانم يعني علاقة بين كردستان حزمي قوي جمعيتي نعم أو يعني جبرك الدستة ماذا تشتكتنا ما رنكارة تشتك بيجل يعني برسكة بلكو ليكولين دن تشيبن ياسبين تشتين بلغين دن دركبن روني ببلي إنها يعني تشتك دبي واردة زيادة من نزان تاني أو ببي هاوي دبيجة أو جي زيادة بالا كسي نكشان دي يعني جبروي من خاص بيجة بشتي وين روزنامه يعني وكي من قلت قالك تش للسروي مرد كاره بيجه اللي از نكرم دور درج سربسه كنم تشتكدني هات بيرامن كو اب روزنامه هجماره پیشین وقتا درکت هین هجماره دی وقتا کو در نکت سلطان عبدالحمید بيجن بري سلطان عبدالحمید او قدا خكرن نهشتن كو لإمبراطورية عثماني بلا ب بيجن بخواندن حتى هن خواندوان روزنامه مثلا دیاربکر یکشوان بحث کرده وقتا روزنامه تی ام لیدگارن پیدا دکنم دخوینن ام دخوازن بخوینن لی اوین بر سیارن دولت ناهیرن ام بخوینن کی بخوینن دگرن و دولت خویه جه پر ترسیه با نمونه هن بلگین آرشیون عثمانی ده از راست هاتم مثلا یکشوان ده بیجه وقتا حجی دچن حجی کردن بیشتر دچن حجی وقتا ودگرن
خدای گراوی وقتا تن بیشتر یکو به کشتی تن قاهره اسکندریه نه اسکندریه پاردون اینجا وقتا جی اسکندریه بین استانبول یا جی مرسینه ام بیشن اسکندرونه دوی پر به آواکی دقت بین سحکرن بین کنترل کرن اوانا دکارن بخوره روزنامه کردستان بینن و برای بکن اوا حتی ولایت بدلیس هن ولایت والین ولایت کردستان وی تشتید نفسینن خویا پر جد ترسن و پر بدقت لسر سکن کو ابنه بلاف کرن ل ام نکارن زیادتر لسر بسکن جبرکو امی بحثا روزنامه قوارن دجی بقشتی یعنی 31 ام بوجه قط احتمال احتمال هي البته احتمال هي کو زیادتر ولی کو دبر دستان کو ام زانن سویک حتی نهات الناس کرن د سال 1900 در روزنامه کدن صالح بدرخان محمد صالح بدرخان درخستو بناوی امید او روزنامه من بخواه هجمارك ويديتيا لأم دزانكو هري كم دو هجمار جي دركتنا أو هجماركو من ديتيا بأسماني وبعربية وقت زمان ل هن شافكاني بحثتكن كو بكرديجي يعني ده هجمار اندن ده خويا كرديجي هوية ده بيجن روزنامه كي تركي وكردي بو يعني تقول لي استنبول إذا اختار شيء القاهرة وكي من قلت استند زانم كو دو هجمار جي دركتنا هري كم ل انترسان بونا في روزنامه تشتك اوكو او روزنامه كي ماسونيك بو يعني ماسونا بو او انترسان السر روزنامه بخوجي او ام بيجن سمبولا ماسونا هي او تشتك بالكي شويه دمي جبركو دناو اتحاد التراخي دناو تبقى جون تركاده گرانیه که ماسون هبو ماسون گلک اکتیو بون انترسان خویا محمد صالح بدرخان جی و ستفهم کرن که ماسون بویا و وکی من قلت لسر روزنامه جی امبلما ماسونه هه او روزنامه زیاده بلاو نبویا خویا جبرکو چاپکانی زیاده بحث ناکن لسر ویتشت زیاده ناتین نسین احتمال مازن زیاده در نکتیه يعني بلکو چند هجمار بن یکو ازانم دو هجمارن دیسان وکی يعني ابتشتكو ما قلت جي تفهم كرن كو دست بي كده القاهرة دروجنامه پیشی القاهرة دركتنا تشكل درسان جبركو دم عبد الحميد سلطان عبد الحميد ام بيجن اختارك وسا دسبوتيك دمشاند و تعداها بو ظلمها بو خلق الترسية مجبور اكو كسن كو مخالفات ذكرن دراويان بچون يا قاهرة يا اوروبا دمان دست بي كده كرجي بفيهاوي مجبور مانا كل قاهرة دست بي بكن ناظرو قوي ام بيجن ناظرو قوي مخالفة عبد الحميد مخالفة بري عبد الحميد الدجوي ام بيجن هن نويستي دا هنا بفيها مر بكرتي دكاره وسابيجا يعني جوك تقول اشاره ماسون اثرت على يعني نويست اكثر ماسون نوسا روزنامه كچوكا جوخا نا بحث ماسوني فلان نا كل مخالفته رخنا ام بيجن استبداد تيرانيا ظلم عبد الحميد دقرا ديجي تشتد انا ديجي بريفه بريا اداره السلطان عبد الحميد زيادتر بفي نابروكي باشد الصالة يعني اغانا مرد كاربيجا بري مشروطيته بري 1908 بري 1908 هذا مشروطيت هات اعلان كرن اجار بيشتي مشروطيته روزنامه وكوارن كردي زيادتر بون جبركو بيشتي اعلان کردن مشروطیت دمک کرد بجی آزادیک نسبی لاستانبول بتایبتی درکت هولی فرسند گلک بیجن روشن بیرین نتنی کردای ملتین جهه جوی استفاده کرن جوان فرسند درکت کو فکر خواه بیجن مخالفت خواه تشتیم که دخوازم بیجم به روزنامه و کواره برای بکن کرده جه افتشت کرن
دوی چارچوه دا چند روزنامه و کوار در کتن یک جوان روزنامه شرق و کردستان یعنی روجلات و کردستان او روزنامه انترسان بونوی چند کسی که در خستنه یک جوان دبیجه مثلا ناوی حتی به ترکیه حتی نبسانن هرسکلی احمد شریف یعنی احمد شریفی هرسک امزانن بالکانه یک جوان بدری ملاتیایی دیسا هرسکلی اسماعیل براستی بارا مرو دکشنه که او هرسکی لور چه دکن از بخواه نزانم احتمال او کرد بنجی جبر چه جبر که از نزانم یعنی بلکو نه کرد بنجی لی احتمال هیا کو کرد بنجی جبر کو گلک میرین میرزاده این کرده وقتا کو دهاتن گرتن سرگون بالکانا دکرن تراکیای دکرن احتمال علاقوان بوی هاوی کرداره هبه یا زاروک کرده بن لی احتمال کو کرد نبنجی لی مراتیه بدری مراتیهی هیا بوان ره وان او روزنامه درخستیه او خصوصیت که یادین جی روزنامه که دینیه زیاده تر گرانه دینیه با نمونه به نام مولا سعید مشهور یعنی بدیع زمان سعید نورسی پاش انجیاده سعید کردی دهات گوتن نویسنوی تیده هنه با نمونه و تشتک دنه انترسان و دمه هن دهن وشان اوروپی ده بحثا و روزنامه حتی کرن با نمونه روی دو موند مسلمان هیا ده هجماره که ده بحثا اوی دکه بحثا با نمونه بحثا و روزنامه دکه او روزنامه ام دزانو که هر کم 5 هجمار جه درکتنه بلکو زیده تر بلی اکو ام زانن 5 هجمار جه درکتنه و اکی من گوت بحثا کرداج دکه لی زیده تر گرانی اوی لسر ام بیجن تشتین دینی نه و امپراتوریا عثمانی ده پاریزه ده چارچواوی ده به هاوی که ام بیجن من بحث کر پشتی مشروطیت هاتیه دوی روشه ده هاتیه درخستنو زیده تر گرانیاوی لسر تماین دینی نه زیده تر یعنی ليش ما مثلا مقالة كبديع زمان تدعية تدي بان دكجبو بديع زمان يعني مثلا نبيساوي بالتركي قلت كردلار ينا محتاج كردستان محتاج البت علاقة بكردا نشخل ناوي ويجي يعني ناوي الشرق كردستان علاقة بكردا هي اللي وكي من قلت زيادتر ده چارچوه امپراتوری عثمانی ده به نبارکو که دیندار لی کرد تیوانجی هی البت نشخل ناوي ويجي و نشان ده ده سال 1980 روزنامه که مرد کاره بیجه هین بناوه ده مرد کاره بیجه گرینگتر بناوه کرد تعاون و ترقی گازتسی دوی ناوی روزنامه یک درکت اوجی گرینگ بوناوه ارگانا کومله که کرده بو ارگانا کرد تعاون ترقی جمعیتی بو او کوملش ده سال 1980 پشتی اعلان بودن مشروطیتی هاتو دامزراندن چند کردین نافدار اینوی دمی دوی کوملیه دابون وک سید عبدالقادر ام بیجن وک خلیل خیالی و چند کسین کل استانبول بون نافدار این کرد دوی کوملیه ده دخبتین اوانا جارا پیشین با آواکی ام بیجن لگال با آواکی قانونی کوملا خدانی بون اوجبو حق کرده دخواستن خباتی بکن البته حق کرده یکو از بحث دکم وی دمه دیسا ده چارچوه که تنگ ده چارچوه امپراتوری عثمانی ده بو حق خواندن و نفساندن و فرهنگی زده تر مرد کار بیجه یعنی ناسیونالیزم که کلتوری بو دوی چارچوه ده بو و او روزنامه جی ارگانوی کوملی بو برپشتیار روزنامه لسر ناوی کوملی حاجی توفیق ده گوتن پیرامرد پاشه بناوی يعني جوية دمي دقوتن توفيق سليمانية للتوفيق پاشه بناوی پیرامرد زده ترتي ناس کرن و سرنویسکاری ویجی احمد جمیل بو احمد جمیل دیاربکری دیاربکر احمد جمیل آسنا پاشه پاشنا وی بو آسنا پشتی جمهوریتی
کەسێن کو تێدا دەنووسانن وەک کەسێ ناودارن کو وێدەمێ خەباتکردنەش بۆ کوردایەتی خەلیل خەیالی بێژن سەید عەبدولقادر بەدووزەمان مەلا سەعیدی کوردی دیسا نوویسێنویژی vê rojnamê de hene a enteresantir a balkêştir nivîsa Saîdê Kurdî mela Saîd bi Kurdî ye yani di wê rojnamê de her wiha babanzade İsmail Heqqî ew Bedrî Melatiyê ku gava din me behs kir nivîsa wî têde heye bo nimûne û dîsa tiştê ku bala meriv dikişîne meriv dibîne ku ji Kurdistanê jî hin xeber û hin carna telgraf û carna hin nivîs têde hatine belavkirin ji ber ku Kurd Teamîn ve Terakî Cemiyetî li Kurdistanê jî li hin bajara şûbeyên wê vebûbûn wek em bêjin li Diyarbekirê li derên din li çend ciya em bêjin şûbeyên wê hebûn û ji wan xeber dihatin telgraf dihatin name dihatin vî tiştî meriv vê rojnameyê de jî dibîne nivîsên enteresan têde hebûn bo nimûne nivîseke Diyarbekirlî Mazharzade Mazhar heye bo nimûne li ser kitêbxane wê demê em bêjin behsa kitêbxana kiriye li ser kitêbxanê disekiniye û her wekî din nivîsên enteresan têde hene li gor wê demê her wiha em bêjin carna tiştê wergêr kêm bibin jî têde hebûn tiştên ku hatine wergerandin bo nimûne Heyderîzade İbrahîm Efendî ku paşê yani bu Şeyxulîslamê İmparatoriya Osmanî ew bixwe Kurdekî bû ew ê mesela ji Lamartîn tiştekî wergerandiye wek nimûne min got ku Xelîl Xeyalî jî yek ji wan kesa bû ku di vê rojnameyê de nivîsên wî hebûn Xelîl Xeyalî paşê jî meriv rastî navê wî tê di rojname û kovarên Kurdayên wê demê de û di rêxistinên wê demê de loma hêja ku ez biçek behsa wî bikim ev mervekî gelek enteresan bû enteresanbûna wî di destpêkê de ê ku li ser kurdîtî bawakî ciddî xebat kiriye aktiv em bêjin neteweperwerî li ser neteweperweriya Kurdî sekiniye yek ji wan e di rêza pêşîn de ew bixwe Kurdekî ji Kurdên em bêjin Kurd Kirmanya ji Zaza em bêjin ji Kurdên Zazayên Motkan ye Modan ya ji Motkan Ekrem Cemîl Paşa mesela bo nimûne behs dike dibêje divê ev zat cîkî de dibêje divê 20 sal bo xortên Kurda li Stenbolê mamosteyê Kurdçîtiyê bû Kurdîzmê bû yani ew bivî hawî behs dike Xelîl Xeyalî sala 1865 de li Motkanê ji dêya xwe bû paşê li Bedlîsê xwendibû xwendegehên pêşîn piştre li hin medreseyan dixwîne paşê li Bedlîsê dest bi memûrtiyê dike demekî li wir wek memûr wek katib û muhesib karên wisa dike dixebite piştre her wiha li Sêrtê dixebite ew kekviya din xusiyeta kekviya din jî ew ku ji alî ziman de pir jê hatîbû em bêjin bi zazakî dizanî bi kurmancî dizanî Tirkî û Farsî û Erebî dizanî heta ez nexelet bim zinar Sîropî dibêje bi Fransî jî dizanî ya zinar Sopî ya Ekrem Beg dibêje û piştî demekê diçe Stenbolê li Stenbolê dixebite her wiha wek memûr li Stenbolê pêşî li Wezareta Daristan û Ziraetê li wir kar dike paşê xwendegeheka bilind ji bo ziraetê hebû halqa li Ziraet Mektebî digortin jê re li wir wek muhesib dixebite têkiliya wî wê demê bi xortên ku ji Kurdistanê hatibûn bo xwendinê bi wan re çêdibe Ekrem Cemîl Paşa bi dûrê derêjî behs dike ku çawa li wê xwendegehê tesîr li me kir û her roj li qehweyên
قهوەکی بەحسە قهوەکی ئیستانبوڵی دکە لورە دۆڕاوی دجویان و ژمارە بەحسە کوردچی تێ کوردی تێ دەکرد تەسیرێک ویە گەلێک زێدە لەسەر خۆرتا هەبووە وی دەمەکی لە دیاربەکرێژ خوێندیە لە ورژی مایە ئەس چما زێدە بەحساوی دەکەم ژبەر کوی وەکی من گوت کۆمەلەین کورداداژی هەروە کار کربوو بۆ نمونە کورد تاون بەتەراکی جەمیەتیدا کورد نەشری معارف جەمیەتیدا مەسە یەکش دامەزرێنەرین کورد نەشر معارف جەمیەتی بوو هێویدا پاشی کوردستان تاعالی جەمیەتیدا خەباتەکوی یا ئاکتیو هەبوو نویسین ویژی نویسین جدی بوون بێ مبالغە وەختە مەرم نویسین وی دخوینە بتایبەتی لەسەر زمانن نویسین وی بکوردینە بکورمانجینە مەسە هەند تشتێن کو وێ دەمێوی نیشانکردنە لەسەر سەکنیە ئیرۆژی بۆ کووردا دەرباز دەبن ئەم بێژن دەبێژە زمانی کوردی دەبێ لەسەر وێ خەبات پێچێکردن فەرهەنگاوی گرامەراوی فۆلکلۆرا کوردی دەبێ بێ بەرهەفکردن بۆ وێ پرۆڕامێکی مەسە پێشکەش دەکە ئەو پرۆڕام ئیرۆژی دەرباز دەبێت بە ئاواکی جدی سەرێ خۆ لەسەر واتشتا ئێشاندیە حتا زنار سروپی بەحس دەکە دەبێژە وی و زیاگۆکال بە هەورا گرامەرەکە کوردی ڕێزمانەکە کوردی ئامادەکردبوون پاش وەختە زیاگۆکال ئەم بێژن دەبە یەکشی ئەندامین کۆمیتا مەرکێزیە ئیتحاد و تەرەقی و دچە سەلانێکێ وێ چاغی دەبێژە خەلی خەیالی ژێ دخوازە وێ خەباتە وێ کتێبە و ئامادەکردنە زیاگۆکال دەبێژە من شەوتان دێ نادە لۆما دەبێ خەلی خەیالی دیسا ژنووە دەست پێ دکە وا تشتا دەنووس وا کتێبە دەنووسینە ئەو تشت نەمانە ئەو تشتێک و من بەحس کرد لێ موساعەنتەری ڕەحمەتی بەحس دەکە دەبێژە بەری وەفاتاوی هەن بەلگە و دەستنویس و هەن تشتێن خوا دابوون من موساعەنتەر دەبێژە دەبێت دابوون من دەناواندا دەبێ هەن بەلگەین گەلک گرنگ هەبوون وەک هەن دەستنویسین وی وەک ئەو خەباتە گرامەرێ وەک دیوانە حەجی قادرێ کۆیی و دەبێت ساڵ 1972 دیادا وەختا لە دیاربەکرێ ئەم بێژن محکەمە عەسکەری ئاسخۆنەتمێ ئەزگرتم ئەو بەلگە ئەو تشی هاتنگرتن و پاش ئەلبەت نەدان وەنداکردن دیسا زنار سروپی بەحس دەکە دەبێژە خەلی خەیالی دەبێت پشتی ئەحمەدی خانی ئێک و هەری زێدە ژ کوردارە ژ مەسەلا کوردیرە داوا کوردیرە ئەم بێژن خزمەت کریە و فکرێن کوردیتی بەراوکردنە دەبێژە خەلی خەیالیە ئەلفابەیەکژی ئەرێوی ینی وەکی من گوت ئەو خەباتنوی دنوندا بوون لێ ئەلفابەیەوی دە ساڵ 1900 نەهێدە لە ئیستانبولێ هاتبوو نەشرکردن ژعالی ئەحمەد ڕامیز ئەو نەشرکرد بوو تەنیا ئەو ئەلفابە دیرو دەستێ مەدەمایە لێ ئەو خەباتێنوی دن چاهیفک و وندا بوونە ئەم مەجبوری سەر کورتاوە تەرەقی چی جەمیەتی تەگۆ ڕۆژناماوی سەرف چەند هەژما دەرکەتێتەوە ئێک و ئەم دەزانن باش کوتە گوت مژبیر کراس بێژم زێدە ناژۆت یعنی ئەو کۆمەلێ 1970 بوو ئەو کۆمەلێ لێ 1990 هاتکردن ینی زێدە ناژۆت ئیتحاد و تەرەقی دەست پێکێدە خەوەک ئازادی خواز و ئەم بێژن لیبەرال نیشان دەدا لێ پشتی دەمەکە کن وەختە هاتی اقتداری پشتی دەمەکە کن ئەو ڕوویوی ئەم بێژن تورک پەرست و شۆڤەن و حتا تورانیست دەرکەت هۆلێ و لەسەر مخالەفەت تعداکی وساکرد و ژ ئادەمە عەبدولحەمید خراپتر بوو گەلک کوردێن ناسکری هاتنگرتن ناقیلوان کردن تعدە لوانکردن بۆ نمونە سورەیا بەدرخان ژی هەروەها دە ساڵە 1980 لە ئیستانبوڵی بناوی کوردستان ڕۆژنامەکی دەرخست وەک دەوامە ئەو کوردستانە و مامێنوی ئاپێنوی دەرخست بوون سورەیا بەدرخان هاتگرتن ئەو جیکی
قرق بيجي نظارت خانه کی پلیس اجی کی ناودار بو بکیر آقا بلوی دگوتن نور اجی کی خراب و زندانه کی خستن و داره او کاملا کرتان و ترقی جی هات گرتن سال 1909 هذا روزنامه جی هروها روزنامه وان جی هات گرتن و لوما يعني اكو ام زانن نهجمار هاي مجيه اوانا جي من هن هجمارين وانكم من پیدا کربون وكتابك من دار خستبو اوانا من تراسكريبا کربون ولسر ومن تشتك نفسان باش سيدة سيدة ماموستا بوز اصلان محمد بن بوز اصلان اف هجمارين نه هجمارين كم بحث كر همو ديسا تاوي كوبيا وانا اوريجينال و بورقرا يعني جي راستياوي بترانسكريبسيون على حرفين لاتيني و بورقرا وانا بكرمانجي جنوة چاب کرن و نشکرن دیسا غزمتاکی باشکر دوی وارده هر دوی سالی ده من قبل داریم چاک بحث کرد سوریه بدرخان روزنامه کردستان در خسته بو دیسا انترسانه کو کووارا که من قبل داریم بحث کرد روی دومان مسلمان او جی که ده بحثا و اوی دکه اواد 1000 بحثا کردستان سوریه بدرخان دکه اره او سالا اوی ده درکتیه سالا 1909 هذا مثلا درکتیه دوی داری ده دویجه بله دویجه بدرخان زاده احمد سوریا لإستانبول بكردي و تركي دویجه درخستیه و دوی هفتانه يعني بحثا كردستاني دكه لفرجي بحثا كرد تعاون وتراقي جمعيتي دكه او كوبارا فرنسي ده 1909 هذا اللي دمون مسلمان يعني كوبارا دنيا مسلمان باريس 1909 هذا دركتيه بحثا دكه دبيجه هفتانه يعني هفته جاره كي دكت يا سوريا بدرخان او سوريا بدرخان تشتكدن لازم از بيجم كو او روزنامه و كوارن كو من بحث كر يا ايكو ام بحث بكن از بحث بكم ام بحث حتى سال 2020 بكن ليه جوان روزنامه و كوارا قالك ينوان پیدا بونه ایرو بردسته هنه هن جوان وك من نمونه دانم بيجن ماموستا كمال فؤاده ماموستا بوز اصلانه جنوبه چاپ کرن هن جوان جي بشك جوانم بيجن هن هجمارين وان پیدا بونه اللي كوار روزنامين وستا هنه كو قط هجماره كجي حتى ایرو پیدا نبويه او روزنامه كردستان سوريا بدرخان جي يك جوانه كو ام دزانن دركتي وك في دري بحث دكه وسوريا بدرخان بوخا بحث دكه قال لك سندن بحث دكن ام زانن كو او دركتي سال 1908 هذا اللي تهجمارك وي يرو دبر دستمدا تنيه او روزنامه من بخد چاوکانی یک ترکاد از راستاتم کو کتابخانه که ترکیه ده هي هجمارك وي دو هجمارين وي دو هجمارين وي کتابخانه که ترکی ده هي از چوبم اوي چوبم ملي كتابخانه لأنقرة كتابخانه ملية أنقرة لور من ج ناسا كي كردرة من اف تشتكوت من قلت اف روزنامه حتى يرو ما پیدا نکریه ده فلان کتابخانه ده هي قالوا تو نکاری علی کاری بکی کو مرف کپیا کی به دست خه وی حوالی وی جامری خواست علی کاری بکه پاش جمره گوت کو يعني پشتی دمکی جمره گوت کو وی تکلی دانیه وی حول دایا کو وی روزنامه جوی کتابخانه پیدا بکه ل روزنامه ایرو د کاتالوگا و کتابخانه ده تونه او جبر کو د کاتالوگ ده تونه خویا که دبیجن تونه د اصل خدا هبویه بری چند سالان بیجن ل ایرو خویا هن کسین شوونیست یا کو دیجی کردا او دکن يعني دیجی کردانه او روزنامه وندا کرنه يعني ما بس من اینکو خایم اینکو محتای رو پیدا نکرنه یک جوان او روزنامه او گرینگن کو
ev rojname û kovar derkevin holê meriv wan peyda bike ji ber ku di her yekî yani ji wan her yekî de agadariyên gelek girîng hene carna tiştê ku qet em bêjin meriv napê mesela tiştê ku haya me jê tune tu dibînî ku li cîkî de behs hatiye kirin ya li ser wî tişt hatiye nivîsîn loma evane hemû lazim e peyda bibin lê wekî min got ew çehef ku yek ji wan e ku heta îro peyda nebûye yani. باشه نابروکا وی قد حق نابروکا وی دا مثلا بیجن لکو بحثا هنک مقاله نابی کوارج دک مثلا این کو مد خوینن یا جی بکتبه و داج من سانت بو بس نابروکا وی مثلا نه لسر نه زده سروی تشتک تونه yani جبر کو تشتک تونه مرت دی spekülasyon tahmin بک belku إيجاب ناكل مرة يعني تخمين دكاربك كوان بيجن دجي مخالف وك دجي اقتداري يا مخالفته يا وك كوارك روجنامه كمخالفته به ودر حق كردا احتمال مازن لأبتن سبيكولاسيون او ام سروي زده تشنزان تاني امزانو كو دركت يا دوا سالان ده كوارك دن pardon روجنامه كدن کو ام دکارن چک بحث بکن بناو پیمانی روزنامه‌ک لدیاربکر سال 1909 درکت بو کوار بالکشیاوی او کو زیاگوکال و چای البته ندگوتن گوکال پاشا هاتیا گرتن و زمین دگوتن زیا افندی یا محمد زیا وی دیاربکر درخست بو کوار ده زیاده ترجمه کو زیاگوکال بخوا زیا افندی بخوا مربی اتحاد ترقی بو زیاده تر پروپاگاندا اتحاد ترقی هاتیه کرن لی پشت بالکش هجمارک وی ده نویسه که بکرمانجی هیه او جی جبر کو بسال 1980 مشروطیت اعلان بو افکی درخست بون اقتداری اتحاد ترقی و حبسين لدياربكر درخست بون دركتون وقت دردكبن لور يزباشي كي او كي نطخه كي پیشکشتك داخوه انترسانه كو بالكشه كو او اخافتن ب تركيو بكرمانجي دبه جهن شافكانين دن ام دزانون كو او اخافتنا كردي زیاگوکال په آماده کړ بو جبر کوردیاوی جی باش بو او د ویا خفتنه د جمره د بینه کو د خوازن کیفا کوردان بینن بالا وان بر بخبکشینن لو ماجی د بیجن و مثلا بونمونه د بیجه يعني او یوز باش د وین نطقه خدا د بیجه یدی او دوره بری چو او ظلم دی نما پادشاه کو خونخوار بو ظالم بو دی ایرو سر تخت نه و کرد دی آزاد اره و کرد آزاد بن و به زمان کردی خواندگاه دبستان ببن و کردی به آخافتن کردی دی و به زمان خواب خوینن و کرد ببن خودی حق و حقوقین خود تشته وسا دبیجه يعني دقال كو اتحاد ترقي درخستيه يعني مروين و درخستنا اللي بوكو كردا بر بخبكشن تشتي وسا غوتنا جوي علي دجي انترسانه لي يعني بخاسو كو ازانم تاني او هجماره كده دوي هجماره كده بكرديه وكده بالتركيه جوخا سال 1909 ده زي قلب ادي دبا او حتى ودمه يعني حتى اعلان بونا مشروطیت زیاکات تکرینی بکردار هنه با وکیله پشتی کو دبه اندام کمیته مرکزی اتحاد ترقی و دچ سلانی که لورد مینه ایدی دجی کردا و دجی ملتن بندست هن فکره هن تیزا او دکه تثبیت دکه و تکلیوی بکردار به کسین کو کردایتی دکن بوان را نامینه دجی وان خواتی دکه مرد کار بیجه لوما او روزنامه‌وی جتن دوی هجماره ده بخاص کو امزان واتشتا ده بيجه وكيدن لسر كردا سر حق و حقوق كردا زاده تشتده تونه روزنامه جل دياربكر او دياربكر او باش كوت اني بيرامن يعني انترسان بنا وي هروها وي روزنامه هروها
او كل كردستان اكو ما حتى انها بحث كرن تدي الاسطنبول ولا القاهره يبون لي قبل ديار بكر دركت اجي علي دجي جرينجا مستمع مسانج دمامه قديا ادبم ام في بشيل بربيرن اف ين ماي ام بيرن جبو برنامج كدن جبروي كي ام خاطري خوج تماشاوانا بخوازن مش حتى برنامج كدن بمين خير وخوشيه ده